Pazite! Danas je igramo Metal Slug. Ova je mala igra, zato je 6 FPS. Zima je ta puška. I got the rape, I'm the thing. Ti imaš ta pušku? Nemam. Pozadi mi sam neki ima nešto. Staj ti pozadi, rešeti. Ti evo Evo dalje. kako gore ima, mislim da koliko ti dade. Ne da da. Ej, munic. I mene mi dala bombe. Roket je. Sve munici. Ja ti tepam za ne izlegljivanje. Pa ovo neki mnogo nešto puca. To! Ćao bre! Pa čeka ovi dragi smo gore. Ne mora. Ti mi dada nešto. Ajde. Odi me. Evo, gledaj gore. Ova je slabo, svega imamo i 20 puša. Pazi! O da! Pači! Počne da rušiš. Ovo ste babeci moje. Ja si imam ušte mnogo meci. My God, Dori. Wow! Gledaj! Što? Prvo kad ga gledam, brat, kako Magionića lijepo nas ide. Spasuje ne! Gledaj ga! Gledaj! Ovo mi mene prv pade vidio. Gledaj ga! My life! Ljubiva! To ne neverovatno. Oh my God, baš ne. Idemo. Ma ćao bre, vi ništa ne mi možete! Da ih sredim tako. A brate. Evo ti ovi gumi. O! Što neće? Ne može. Pa sjega ti vidiš ti koji se zove. Kucam. Ova strana je zavrtana što ta trenutka bolje. Što bi ne? Ne znam. Što ne idemo spati? Odi ja to. Bjegaj od to. Ajde ti se spasi me. Ja znam neka imam puška. Verno će izgubiti, a dobro. Daj благодарение na mene. Sjela ti vidite glupac. Ovo je pre. Da. Što pravo? Definiciju znaš. Zemlja to je ako ti dada. Ti dada jaka puška, ja što je zemlja. A dobro, ti što je zemlja. Ma ćao bre! Sada ti vinuje ko je pobednik. Koji ti si izradila, to je gubio. Ja sam gubio. Zajedno pobeda. Odi me naprijed. Zdravo, evo ne svega sa zombinja. Treba da ubima me zombi. Hvala ti na puškata. Ma ćao bre! Svega ubivanja na zombi. Ovo je tiško. Ne tiš. To pod zemljom. Ama to pod zemljom. Oj, na koje se češiš?
Da izvršim još ova emisija i te završim epizodu. Biva li? A? Ale to na... Ej, lijaka. Budi human ti, majka Tereza, odi napred. Kaj na tamo, be? Daj. Ja, kako si čuču? Aj! Pomoć! Budi human ti ko majka Tereza. Kako si čuču? Pa, tu kod tu. Htjela da ti pokažem me pretvorio u zoom. Uraj, puj go! Ma čao bre! Ej, ja sam zombi! Što neće ovo srednje subi? Pa te... Ej, pa si... Budi human ti ko majka Tereza. Ja ga pucam, ovaj ti tamo ga ubi ga. Pazi! Ove, što ovo je? Toka! Čaka sam. Ova tuka beskonačno se svala. Sve 3 puta. Pazi! Budi human ti ko majka Tereza. Ruši ovo na ti. Ja se ovaj pozadnji. Okej, srušili se. Evo ova sjega tuka gdje gi puna. Thank you for Ej, coming. sjega. E pa ja su. Zombi! Jesu smo zombi, čekaj! Što je sada? Pazi na ovo. I ja ti javim da paziš. I takav je. Pazi tu, karipa. Ja ti javim ripa. Neću, čak tu. Ja pauziram malo. Evo nas pak posle kratka pauza. I pak će napravimo kratka pauza. Evo je nas sjega. Nema često. Pazi! Odi. Ube! Pazi, bomba! Jo, zaboravim. Odi me! Ne, da vleku na me. Opa, neće. Ups. Pazi! Dečki, ja pauziram do kada stigne do kraja. Evo
na spak. Odi me. Odi humantiko, majka Tereza. Ajde be. Ajde ti. Dobro, ajde. Dobro, ja se ne mogu ovdje. U 600 metri, ne pem. Pazi. Заканчивайся. О мой Малко! Абе нещо ми се падна тия. Я съм решила да правя, когато ти не можеш да Не ми сака да ми бе, гледай. Не ми сака да ми пуца. Ваша ракета. Kako ne rekao? Не. Попуца. Мора ли ovo da utapam? Pa nebe ne mora. Mora me da ga ubijem. Čekaj, kako se puca? Ona je da puca. Oh! Čekaj, što neki nadal da puca? Ja su se malo tu. I zašto bjegam? I pa pametno. A, pametno, kako me sredi? Lale. Ovo je bolje sada. Možda jedin način je što gubimo se bolje. Ja sam Fran sada. Ja s koga ja igram sam gubim. Nema bombi. Ja s koga igram sam gubim za 10 minuta. Od svega ništa. Ali mislim da bi sada trebalo da, Gledaj, ništa nije moje. A treba tako kako da mu fala ta lotke pa... Da, kako da gori. što? Na njemu ništa nema. A 500 metka su mu ispukali. Treba se pukati. Koje car su? A će me patiš. Da se se nije da ne bude. Ja se ravim. Napišao no, pisao. Pa dobro, ma, gledaj, ja se ravim. Dobro, to je za epizodu.